Pemirsa mekudang-kudang penegara ring sejebak jagat ngarepin resesi ekonomi pindah ke ius pandemi COVID-19. Bank Perkreditan Rakyat BPR baca ngambil peran sejeroning ngelimbakang usaha mikro kecil dan menengah UMKM, mangda Presiden nincapang pergerakan ekonomi Bali. Ketua Yayasan Perbarindo Bali Ketut Wardana Mausang Perekonomian Bali Selami puniki kantun ngandelang widang pariwisata. Wisatawan sane melancaran ke Bali, selami puniki akeh sane ngawi gunayang taler numbas hasil pertanian, hasil UMKM miwah widang usaha tiosan sane wenten ring Bali. Wardana latarang rikale penanganan pandemi COVID-19, widang pariwisata Bali nan wenten ring titik nol. Kasinahang antuk akeh nyane objek wisata, akomodasi rumah sok hotel bintang sanema tutup, sangkaning nenten wenten wisatawan ke Bali. Kabungkah nyane pariwisata Bali majang wisatawan domestik Wisdom, Agustus lintang ke Aptiang menados tonggak awal ngelimbak nyane pariwisata Bali. Ya diasun wilangan nyane kantun alit, pengerau Wisdom ke Aptiang Presiden Muali nincapang permintaan produk pertanian, produk kerajinan miwah pengelimbakan industri pariwisata Bali. Wardana ngawawain pengerah Wisdom kangken pacang nincapang pabuat indik ajangan miwah inuman, penginapan akomodasi miwah sanetiosan. Kahanan inucap Presiden nincapang transaksi produk pertanian, produk kerajinan, rumasuk produk kuliner, sane akeh kalimbakang oleh widang UMKM ring Bali. Manut Wardana peran widang perbankan pamekas BPR nyokong panglimbakan widang UMKM sane kenius pandemi COVID-19. BPR Presiden ngicienin kredit modal kerja majeng UMKM sane Presiden ngelimbak ring tatanan kahuripan era baru puniki. Satios ngewantu saking permodalan, BPR taler ngicienin pembinaan majeng UMKM. Antuk prekanti BPR miwah UMKM Presiden sinarengan ngelimbak miwah ekonomi Bali taler ke Aptiang limbak. Wirnaya bisnis Bali nguningayang.